Pozdrav, danas ću vam pokazati moju garažu u World of Tanks. Imam, evo kao što vidite, MX-12 tonca 1375. Preskočio sam, sorry. Imam ovog MX M4 ML45, Pancera AUS 2D, Pancera 38T, VK3001D, E50 AUS. Evo municija, naravno njemu su opet 110 da se održavaju. E100, Našron, kao što vidite imam veoma dosta, nema se čak svaku granu. Najgore mi je koji ide na mouse jer imam tamo GV Pantera, TOG 2, Black Prince, T1, Amer za timski, nekada, T67, Matilda, inače Amere ne volim i samo ta dva tanka imam, od čega ću samo T67. KV1, čuva se. T150 stoji u garaži čisto skuplju prašinu, kao i KV2. ES3 se igra pomalo, lepo posadu imam na njemu. ES8, to se grinda, nije 7. SUS Y Premium, što i Tube 3 činu, kada vidite moj rating. Sjaj, 8200 borbi, pobjede malo lošije. 20 mastera i to bi bilo to. Sljedećem klipu ćemo snimati neku borbu. Naravno, bit će borba sa masterom.